Menteri Kesorkar Jelau bakmi ke Secretariat Administration uba AL-HEC. Ula-ong buon sa panjing tip na ketenat PWD Buildings, hagabayday bat gajing penlut hagajing sinapan bah, yaki kamera jogi Menteri Sorkar bat ki kamera jogi Chairman ha Secretariat. Kamtam haba kaladon gajing keno, ba gajing penlut kalakot deki paulak tengka ban maramot tang ya kawai ke kamera. Uba AL-HEC ula-ong bajan barok ki kamera jong ki Menteri Sorkar ladap ban sinapan bah bat maromat temai bat ki kamera jong chairman co-chairman bat ki ru la sinapan bah tang ba dan jengtip kakno la penlut aga jing sinapan bah ka wei ka kamera terekam na marabaya kan ka kam la IT ka tenat PWD Buildings. Uniu Menteri Sorkar ula kubur bagi dan ki kamera terekam ki beladan kam shisha ban maramot na sinapan bah no. Hendrai ki ladan pat ki kamera terekam ki bam pat don kam ban sinapan bah bat kumta kani ka jingle ka long ka jing penlut ka ka pisau pat bah. Uba AL-HEC ula-ong bawa la kiwei keliat cakamat ban sinapan thamai ki kamera terekam hendrai syam na tre ban sinapan bah ne ban pak maramot ka kamera ka bukla syong nadu ka senam arajar khat lai. Halor ka jing keno ba ka jing ya keren bagi babon balang ba ka jing sinapan bah ka ka kamera ka kot ya palat san paulak tengka na kaliang ba AL-HEC ula-ong ba dan jing tip na marabaya kan ka kam la le da ka PWD Buildings. Hendrai kumu menteri bakmi akatanat Secretariat Administration wan sapan ke jing tip alor ke jing penlut baro haga baga jing sinapan bah yaki kamera terekam ha Secretariat bad Additional Secretariat ka baki sinapan bah ni apa main secretariat bad apa Additional Secretariat aga jingi junga te manu staf tumai wakat bawan renovate be kamera lajong manu chairman ru renovate be kamera lajong kat ki bawan ki ko ban pentamai be kamera lajong ki dah ke bah pak yang ke SD ben yang kata pakai SD ke ai sega PWD Building menteri yang jinon kam jong ini ki kamera baro kisko nak bakal ka jing pen bhai ni ka kamera ka detang ka jing pelut pensap kaya ka pesapat ba nomor bangi bagi don ki kamera ki bom don kam ban pen bhana snat mai ki kata ka don ka syongnya kata ka nongrim ngomong pipiong tama don ki kamera badon kam badon ki kamera badon kam ru lasupun lut kaya ka bisa jong upai ba atau bede ka kamera ka jong pi pilan do bono ka jing temu bo pen pa ban senapan bah kum ba sna ni we pat ki Menteri Sorkar pihak ni kamera ka bang syong mata ka sospa iwe terun nombor 401 la syong ni nado arajar khalai badado bang syong tangiwi projek bertemaru kalmla hamsip le renovation ru em kini kamera namar bangam kwa ban pelut penserwakai ya ka pisau pai ba tekai ke mengadon mensyong la long kon ben layo ka cuki mensyong bobiang layo ka mit ben trekam ka bobiang layo ki sofa ke balade na do tu por ajar khalai ka long mga keju sofa kilong ke bobiang tingan 10 kai bele yu ya ka bisa jong pai ba ha kabaydai ba gajing temu ban penteri kami ke uniform civil code hagari India berokawai nagaliang ba AL-HEC ubalong ru nong elam ke BJP ulong ba kalong ba ban kren ne ban kento ya menta ya ke UCC namar ba padi ya ke jing pen kre ne kabel bat ki ke bran hapo jong ne kabel ulong pat balada ke UCC ka kta apat iginong Meghalaya ne kinu kinong shnong ne kta kanu kono ka jing mane blai hapo kari India on don balak ban khang persya yaki kat kum ka hok ka balapen kop leng bakari ti sensyari marulong ba dai ban syak ban wanra ya kum kini gejadan hapo kari nomor menta gedang le ya ke draft paper tang draft paper ngi PWI kena kenya chanu kani ka UCC te menta bon gwi state ru kia persya ya kani ka UCC ti ngahi naladi ngombe kanu kabakta yano nuru kinong India lada deki kinong sa hapo Meghalaya ni kinong sa Assam ni kibasa si Delhi ni basa si Kashmir ru namar bagidi kinong India hi kini benyo ka chu ka hap ya ka reti sensal ke imlang salang hapo ke India jungi bro ko kabaru gamdi mendon kanu nuru apa persya ya kanu kajai mani jimani lada degi babani aga rekom mani Kristen kemuket ya giru umla man kang ki babani ka Hindu ru
ke kirum ne ban khang bagi mani kam jeng mani muslim ne buddhist ne jainism ni kanu ru bagi don lang jong jeng mani kadi ke personal ke jong ki nginum don mala ban khang ya ke personal jong no ru Karun ketika jeng kenok yang bala depan cari kami ke UCC kan penduk pendam no taki riti ki dustur tanrai dong jet beliau kasih. Kata ngala yosgo na babuna bagi ongom ta bala da kawan ke UCC kala bandu pendam no ya jenglong terai ya riti ke dustur jong genu ga jet beliau kamtam ya yang i kidong megalia ba jeng no DC boragoi. Tengah hingga ongi pikir bangin padui ya ka draft jong the UCC ke jeng kuat jong the UCC ke pala menong ru emadu mentaru da syu asrobet lagi kot kebor dan syu asrobet lagi kana nawat nawai daar Lada ka jeng persak kalau ke bejur na borok bat jong ka jelam mehlia. Atau ko menong jong ka BJP kan kuntu na miniki nang lam ka BJP ke badan Port Delhi baginum pentri kami ka UCC mehlia. ngang bai tangku me nomor bagi pada tip bah ke jeng kuat ke jeng don kam jong the UCC tak tadi kan orang genu ru ka persyak ya genu ka jet bedrio ada gigi tribal ni tribal ni gigi general ni gigi schedule caste ni gigi OBC ni kino ru lada gigi na kanu ka jet balang ka menu ba la jong jengen yang mulai bisa menuan dan menawara yang kita ki jet an hapo kari India ke jong